Kapitan Inteng! Dito ka diti paradaan, ti agpakabildatan. Ay, uwain, hindi tawi. Apay. Boss, kunamot ah. Ha? Apay ko mga awagan kay Tibaos. Saan ka matabaos? Itulod na kay kabildatan. Aglugan ka na. Pangituludakan ka. Ije balay ni uncle ko. Sino ti Uncle Mau? Ni Salvador Caburlisan. Ama mo. Ay, amam mo ka. Darasam, itulod na ko ni ije balay da. Mabid lang. Isarteng mo. Para. Ha? Salugan pa ila dito yung ayanta. Apay aya. Para kunak na eh. Isarteng mo na. Narigat nga isarteng di tao eh. Isarteng mo kunak. Apay aya nga ming agparpara ka. Adala ang basag. Aw, tayta. Nagsardeng tan. Amom ti agbasa. Wana, naglaka. Basam dita nakasurat dita karatula. Basa mo na. Apay nga ipabasam kanyak. Basam ka di wanusan. Apay alay-layatan na ngay. No jak laigam da iti manipila ti tricycle ka o. Inunaan kan nga ini-straight. Basa amon kunak. Sige, danggam ta basaek. Kunana dita, welcome to Barangay Kabildatan. Anya pay. Barangay dagiti guwapaw ken napipintas. Ado ka di tinapintas ditoy? At dapat tuloy na. Danggam. O sige, ituloy mo abasain. Kastoy, tituloy na. No at da pangit, dayo laang dayjay. Aniya? Ne, apay ngayon sardeng mo ti tricycle mo? Nakadanon tan dito'y balay da tataba daw. Ayan ti balay da? Day tama na. Asidag iti basketball count. Day ta basit apan aw ti atap na? Day tamarmar ba ti kusina na. Ne, apay nga kasta ti balay da? No may dagbakasyon ni Jay lugar mi, ibagbaga na dakkel ti balay da. Kasla ka numan siyon? Ulbut ni Uncle mo abadong. Naglastog kan? Nalaslastog ka. Kaya't mo tagdinanog ta? Ne? Naglastog kan. Dayo ka lang di daw eh. Hoy, di mo ibagbaga ti kasta. Saan nakapangit? Umay ka man tagdinanog ta? Nay, talaga hamamunan na ka. Kanakan! Oh! Uncle ko abadong! Adaak! Ta umay ka pasyarin! Naglastog di bisita ni Tata Bataw. Adda bisita na? Wang, kana ka na. Nagpaitulod kanya kita eh. Dandanik katusan. Paspasin siya amlatan. Narigat adda kalaban na. Naglastog mat nga may. Maditaglas-tulastog. Tinawaran na pa iti pasahin na ah. Kunamlan na sinaw. Uncle, anya tinagan jay driver ti tricycle nang itulod kanya? Ani ko harog dayjay, kanakan. Iso ti chip tanod me, kan kanakan ti kapitan me. Isumot laga man naglastog. Linastugan na kaya. Wanang Kyle, kunamla na sino nga agsasaw? Ha? Nalaslastug ang angam isaw. Aya, Wen, dito'y barangay me. Siyak ti katuridan. awan kabuteng mo, Uncle? Abay kumangad na kabuteng ko. Nagturod ka nang Kyle. Ha? Kat nagtakrut ka mati jay lugar tayo. Ha? Ay kwa? Sa anak at akrot, naturida. Day tatitandaanam. Uncle, ijay lugar tayo. Ultimo an niniwan mo kat kabuteng mo. Ha? Di mo ibagbaga day tayo ti sa bali Kaya di mo ibagbaga kinante matuyang Ha? Saan pa nga mo ni ante? Ha? Apay kumaamuan na ngay. Ti amo ni antem, naturida. Day tatitandaanam.
Badong! Badong! Tak ditawi! Umay ka man ditaw! Wen! Umaya kaon! Agawaam! Hindi nagmut bugka-bugkawan no adda di ka anak ha. Kasanaw, namin anukan nga inayaban, di ka mo't umay. Jak nga rod nangag. Ala, agluto kan. Anya? Agriri ka? Paglutuan nak nga adda dito di ka anak ha. Tapay, dakals. Ibaganan toki ding under di sayak. Oho, adulamain. Numalpas ka nga glutaw, aglinis ka dito'y balay. Aglampaso ka. Na, Kaya't ko ana silang daytoy datang. Anggal, kunak man na mapantaginom. madamdaman taon. Aglut-luto tamat dito eh. Dito ka dito imbaga ni antitoyang itay nga aramidam. Ha? Ay, saan ah? Iso kumate agluto, ta iso ti babae. Siyak nga rodan. Tani antem, di na mo tagluto. Sige. Gaminton malpasta. Aginom ta na. Wen, danag mun aya. Kunak manurumwarta nanggal. Ha? Ay, kwa? Aglampaso tapay. Aglampaso ta? Wen, narugit nga minti balay may. Isoan, nas kanyag dalus ta. Ni anti nga eh. Ha? Ay, bayam, nagtugtugaw lang. Itay pa lang agtugtugaw. Naglampaso ta kiting. Duwata nga aglampaso. Wen atap no, mabit amalpas. Mabalinti agis tambay dito'y tersina maray. Nay, apay, awan aramido medyo balayaw, maray. Adwa, ngum adamot ni badong kung agtrabaho. Saan nga reklamaw? Adda di ka anakan na amang tulong kun kwa na. Imay pimasyar di ka anakan na aya. Wun, isuda ti agluto. Aglinis, kun aminin. Ay, Kurt, adang harod si Mangput akatulong mo ah. Iso nga rod nga agis tambayak nga agmalmalam dito'y istormo maray. Na, nagmayat meten abiyag day ta. Ay, bawal ti agi balang iti basura dita igiti irigasyon. Nagkunagan ka bawal. Ordinansa dayta ti barangay. Adulamin. Ibalang kaukit di ditaw. Bawal ko nakmay. Hoy, aglisi ka man dita pag tagawid akon. Makadanon dayto kini Uncle Kao. Sige, ibagam lang. Saan ko akabutan ni uncle mo? Itata nakadalustan dito ibalay. Mapalintan ti Romual. Yes! Day tagat ti kayat ko, uncle. Anyaya ti kayat mo nga ramidan ta. Aginom ta nga road. Ay katuan na. Day talagayam. Adamat nga antituyang dita tersina, uncle. Ha? Ay wine. Di ta kumakit ti papananta. Kat mapantalata Makita na ta. Magnatala nga ni Jilikudan. Umaykan. Ni, apaya dito likudan ti pagnanta. Libasan ta nga rod ni Antem. Ni, masabat ta dayta chiptano diyo Ni Kwaraw. Kalaban ko dayta, uncle. Ay, nasingpo day ta. Wala, kartingan taki day. Nakita na tan. Man ano kumangay. Ni, kusilapan na ko. Awan mo't basol mo kinkwana. Adda, Anya kuma. natiliwan na nagibalang iti basura ije irigasyon. Ha? Imbalang mo iti irigasyon ti basura nga imbagakan ka nga ibalang mo. Una, apay, dakas? Ay, dakis no diti barangay may. Apay nga iti barangay may kat saan mo ta dakas? Ha? Ay, nawanain. Agmultakan. Agdinanog kamilangan iti chiptano diyo. Ay, sika tayo dito barangay may. Oy, dinak man layat-layatan. Saan nagaputakaanakan na kati kapitan, kat ikasta-kastanak. Naglastog kan. Agdinanog taman langan. Anay ko! Apa dinanog na kay? Danugan ka mat. Sana nasakit. Daytoy bay. Sana lataan nasakit. Ni, apay ngay.
Nagkapsot mo't gayam ti danog mau. Pigsamot ah. Daytoy nga rod. Ya! Nakapsot lang ta ti danog mau. Uncle! Uncle Badong! Apaya, kanakan! Ha? Saan ba't nga ikang kano daytoy chip tanod yung tidanog ko? Ha? Nagkunang amin niyag dinanog kayaw. Day tatao. Ha? Ay, di kagpabasol ah. Si kamatin mo na ating manog. Ang dalango may ko'y baga. Apay nga na tinanog na kadagos. Hala, agtungtong kayo man. Nagdinanog kami latan, tataba daw. Ha? Ay, agtungtong kayaw. No siyak ti makaungit siya kaun timang danog kada kayaw. Ala, agtungtong ta no, Chip. Mare, nakitam ni Kabadong. Apay aya, Sapsapulan ni Mari Tuyang. Kagapgapo na itay ditoy. nakitakmet akadwa na jay kaanakan na. Jak amo no nagturungan da. Ang mga noin sungsong manan ni Kabadong jay kaanakan na iti kalokwan. Ay, kat no naglastog ka no jay kaanakan na. Talaga, may Ay, nala. Lakwan na kun iti kapikan gatas. Tama pa na kon, maray. sige, mabitlaan, tayalaan ka. Kabadong, apay day tadwa soft drink a ginatang mo. Pag merienda man da ko araw, kanjay kaanak hak. Nagkalaban da kanumay. Isungarod, apag tungtungag ida. Tapno saan da nga apa. Kahit umanay nga rod day tadwa soft drink. Anya pa nga ron, ti kurang na. Tinapay da ngay. Ay, winan niya. Ay, Kanayo na mo ni ti Crispap. Ha? Nagadumatan. Una, tapno da pagsangwan da no agsarita da. Sa bagay may mayat. Tapno makapagsarita da na imbag. Warog, nalpas kayo na nagsarita iti kaanakan ni Pari Badong. Wanantay. Kat, anya ngay. Mayatin antay. Saan kami ngagkalaban? Ay, nasaya at ano kasta. Ibagak to ni uncle mo nagdamag. Wanantay. Awanan ti kalaban kao. Agayam kami ni ti kaanakan ni tataba daw. Anya ngay. Itulog ka ni Jay Ilay. Wen, best friend. Kano kan tumanin ngagsubli dito'y barangay mi ngay? Kunak man no si kantumat ti mapanagpasyar ijay lugar me. Ayunan niya. Umay kanto, tadayaram ko kan kaabalasang. Say, umayak, bisprain. Ala, Kwarog, makigayam ka. Tanasay-saya at matlaang tay makigayam. Ngam tay adda kabusor nga. Ha? Magdamagmag na itigay. Rutay-rutay ti kawos na. Ay, lamsaklatan. Amangan no agbalada kita. No itapanawang, narigat ti agtalaklatan. Anya nga iti amok no hulda pergayam day ti arutay-rutay ti bado na. Ikanda iti dalaw. Ha? Ay, umadayo ka dito eh. Ay, Dalaw. ay. Ay, pumanaw kan kunak mait. Panaw! Ay, sana dito istor ko, ti pagtambayam. Tamabutangan dagiti customer ko nga may gumatang. Numakita da ka dito eh. Pumanaw kan! Adda nakailat ala kay dito igit ti kalsada? Ala! Asino ngay daytoy? Nakaturog samat. Sakat pisang-pisang ti kawas na. Sakat atigdog ti buok na. Puraw pa yan. Sakat sabalin ti payod na. Ay, tinasayat. Inak ibagakan ni Kapitan. Taisudan ti mang tulong. Wan, Kapitan. Adala kaya nakailad iti igit ti kalsada iti asidag ti balay ko. Ingkay ko makitaan. At idug ti buok na apuraw. Asino kay dahil alakay? Diyan mo, Kapitan. Yay. Taitala ang makita. Pisang-pisang pa iti kaus na.
Sige tinak man kitain. No, apay ang nakadanon day tao dito'y kabildatan. Sige, balulit. Intaman kita ti bagbagam alakay. Isuday ta niyo, Kapitan. Nakaturog latta. Unak pa isa. Hanggang kasla. Amam mo yaw, Kapitan? Kasla. Ay. Isun samit. Balulit. Ing kaayaban din hanam atuyang. Apay? Basta ing kaayaban tao ay kay dito'y. Drasan! Uwang, Kapitan. Anya, wan nga agpaiso. At idog ti buok na. Kat pro pa yan. Na, sino nga'y day talakay? Kan, anyang iti maitulong ka, tayo nayabandak. Ay, No may papan iti kwarta. Awan kwarta, Kapitan. Kastoy maray. Bigbigam ana imbag dayta alakay. Jak am mo day taataaw, Kapitan. Bigbigam ana imbag. Saan ka day? Ani pare badong dayta. Nikit dimot badong ko day ta. Saan topay? Nagalas topay day taataaw. Apay maray. Di mo ka di mabigbig ti agong na. Kapadpada ti agong ni badong ba? Kapag pada yan ni badong ko ti agong day talakay. Naa. Kat saan mo? nanatuyang. Ang mga nang isuday tan tayo asawa yaw. Nagkunamot kan ka, Violet. Makaputan. Asus. Bibangunan. Sino kaya? Mawawak. Mawaw ka? Balulit. Ka man mangala iti danaw. Darason. Uwan, Kapitan. Inakon. Asus. Apulakay. Sa dino ang lugar tinagapwam? Kin huyo. Apay nakadanon ka dito'y kabildatan. Kin apay arutay-rutay ti kawus mo. Kindi. Naabutan pa deta shoes mo. Wan nga raw. Amangan mo't nagtatakaw ka. Wan now, kamang ka ti sindikata. Tuyang. Si kakadinay ta. Ha! Amuna ka man. Parintay. Si kakadinay ta. Sak na ito'y. Amunak. Siyak na ito'y. Na. Di ba daw? Ha? Na. Si kanibadong kaw? Wayne. Siyak. Ato yung tidanom. Oh, atoy, apulakay. Sige, ipainom mo balulit. Oh, atoy. Talaga, mawaw ka. Ay na. Agyaman nakiti danong Miss anak kasuot iti Violet. Paray, si kakading agpaiso deta? Uwin pare, Na. siyak na ito. Ni Badong. Siyak pare, siyak. No kasta. Siga talaga, Badong. Uwin tuyang. Siyak kunak lang aruday. Apay, di nak may busisan na ya. Aywan. Ay, sika man paiso Badong. Sika! Tumakta ka ditang paray. Itulod kayo di balayo. Yan ayat tikas na nagbambanagam. Pari ko. Una yan tikas na alagam. Uwin pare. Nakakasya ka, Perme.
Kakasyak launay! Lain magtandakan, Kwarog. Kaya ba nagtandakan? Unang kal. Itay pa nakasang peta ka naggapoy jay ingay. Ang mga pingagsang sangit kayaw. Anya tinapasamak. Ka magkita iti kalukmagan a baka. Ha? Maparte. Baka! Oo! Ngabayin, simbang patid ni pare ba daw? Ay na. Anya? Eh, Simang petang. Ang apay ngagsang sangit kayo ngay. Kung apay amang parti kayo iti baka. gaputa simbang patid na kontrabida iti biyag ko. Iparcham ni tata ba dong iti baka? Kat iso ti kontrabida iti biyag mau. Ewan! Ang parte tayo, tasimbang patid na kontrabida iti biyag ko. Ha? Iti anyaga pa. Naamiris ko ngamin. Asada na pintas ti istorya. No awan ti kontrabida. Yay. Ewan, Kwarog. Ay, anggal. Agpanunot ka na imbag. Agasam nga iti baka aparcham. Kan kalukmagan pa. Apay, prodigal san. Ay, wala niya. Kaslakas na, Kwarog. Ay, san anggal. Na-emotion ka lang. Anya ka ta iparjam ni tata badong iti baka. Nagngina ti baka. Ribo ti bayad na. Ha? Apay, adda ka di ribo apag bayad mo. Kanuray pa adda ribo akwartam. Nanginaw na iti baka aparjam. Manok langan. Wala niya. Manok laangan. Ingka gumatang iti manok. Tapartin tayo. Silibraran tayo ti sasangpet ni pare ba daw? Areglado ang kail. Ang manok ti katangak. Mano diyang bagayon na manaw. Manok. 5. 5. Sige, ikanak nga rodan iti igatang ka. No, kasta. Talagaan ni pare Badong tay nakita kakadwayo kan ni Marito yan. Uwin ba nang? Simbang patin. Kitag silibrar tayo. Mapantay iti balayda. Tagparparte ni Kwarog iti manaw. Kain, ada pa'y pansit. Ada pa'y salad. Ha? Apay, anya ti okasyon? Silibraran tayo at ipanagsubli ni pare Badong. Anya? Ala, intan. Nadamatan iyan ni Marikwanang. Kani balulit. Balulit? Sino day ta? Ni balulit Tingay close friend ni Kwarog. Ay, Violet. Saan abalulate? Belang. Na. Sumila nga iso. Intaki din. Datala ang tawan ijay. At dayta, kabadong, napukisan kan. Mayatan. Kulayam tulaang ang tabuok mo, tanay. Pasig apurawan. Agyaman Marikwanang. Ang apay ngay akas tati madlaw ko kan ka. Nganya. Simabali mo ti busis mo. Aya. Saan mo titikunak? Ang ala, sana balen. Nalpas ka din ti Pukays. Wen maray. Aywan! Si kamot at talaga day tabadong saan ama ilibak. Apay, saan ka pa'y mamati asak ni Badong? Tuyan. Mamati ak nga rudan. Nang runa idinapukisan kan. Ada kami, pare Badong. Nay. Si kakadi at talaga day ta, pare Badong. Wayne, siya, Maribanang. Awanin sa balay, nudisya. Naluton da ito'y pinikpikan, Violet. Sige, pay. Ang rumpay basi, Kwaro. Sige. Kan, naluto ka din da pansay. Wan Kati sumaro no ngay luto. Tisalan. Sige. Kaimasan tati aglutaw. Tapno naragragsak. Wan, close friend. Nakasaga nagaya ba? Dagiti makan. Wen pare. Iso ang mangan tayon.
Anya palat ur-urayon tayo ngay. Sagbay abangan tayo. Adda pa ibkas kaw, kada kayaw. Sige. Dum-dum nga kami pare. Kaya't ko lang ibkas, ti sakit, tinakam ka. Apay ngagsakit tinakam mo nga iba daw. Ken asinaw ti pagsaksakitan tinakam mo. Gaputada tricycle anang labas kanya. Para tagpatulong at kumakinkwana. Ngam, linabsan naklat ta. Ha? Ay, aking tricycle nga itataba daw. Sika. Siya? Wow, nagbidot ka, tataba daw. Siya, di magmag na. Arutay-rutay tibado na. Nga. Agpatulong at kumakin ka. Ngam, linabsan naklat ta. Heh. Ay ha? Ken uray ni Marikwana. Nasakit may tinakam ko kinkwana. Gaputa nagkidawak iti danom. Gaputa mawawak launay. Ngam, di nakinikan. Ha? Sika, jay napan ijay tersena, kabadong. Tay sabali ti pay udna. Wayne, siya. Maditi ugali yaw. Awan asiyaw iti agkidaw iti tulong kada kayaw. Ay, sige, tataba daw. Surin Ngamin, sa bali tinapanunot ko iti day di agundaway. Amangan ko naknumay sa kaakamang ti sindikataw. Kat agpampamarang ka lang nga bala. Anya. Oray siya, kabadong. Sorry, mate. Sorry, talaga. Sanan ngagsaksakit tinakam mo kada kwaro ken kuanan pare. Sa naman ito nagsuri damit kin ka. Adamat ginatang da ang manok. Ada kay pansit akin salad. Ni kwaro pa'y tinapanggimatan. Isu pa'y tinaglutaw. Sa bagay Isu nga, don't hurt pare. Kat nimit kuanan. Isu pa'y tinagpukiskin ka. Isu nga grup-grup pa kaitan a tao. Anya. Unmat. Kasla ka ermitan nyo iday. Kat idipinukisan na ka ni Marikwana. Wow! Limawag tirupam. Sa bagay Mala, mangan tayo. Nagkakanta tayo intan madamdama pare. Agraragsak tayo man. Nakasangpat ka. Sakbay nga ituloy tayo. Tipan ang silibrar tayo. Para iti isasangpat ni pare badang. Ay, mabalin ka di asaritaam kada kami tinapasama. Kan ka pare. Taapaya kasla ka ermitan niya. Kasla ka ermitan nyo ana ilunod. Idi sumungat ka. Ay, nagalas. Wan nga raw, tataba daw. Istorya man ti biyag mau, iti kadam iti lugar ngayan mau. Istorya man, tadanggan may kabadaw. Uwan, nagpasa. Ay uray siya. Interesado ak amakangag pari badong. Sige. Salaysayag kada kayaw. Ha? Nagsalit ka ba? Ay, badong ko. Oray, di mo pa'y nairugiti ang salaysay. Ngamasya na kung kagkada mo iti napalabas mo. Unay. Nagkasang tinapasamak kanyak. Ijinalak na nagbisinak iti kastaunay. Kaya putawan pagalak iti kanang. Ay, badong ka! Si kamay tayo. Yawan pa'y kwartak. Sumanag-nagnak aging ganito yung kabildatan. Kasi kami badong ka. Nabisbisin na anak pa'y. Naimbaglaing ay. Tapos tibibiyagak pa'y laing. Ay, badong ko ayahan! Ay, paglaingin kasi bibiyag ka ba yan? Ay na. Nabanog akong anak tiyatya. Ay,
Ay, oray siyak maribanan. Ay, ngamayat. Kan amuyo ka day. Magusto ak man jay salayo at touch by touch. Kunanan samot na day. Ay, wan, Maray. Sakit at dapay kadwayo alalakay. Ni Dantay. Wood maray. Ay, nabuyak ijay cellphone ka. Ta-impos yaw. Ay. Hmm. Ay na, nabuyam gayam marituyang. Well, inyabay ni Dante tay sala na. Ay na, Ay. maya. Sakto man mati agipos iti sala. Ay, saan at touch by touch? Kahit anyang around. Ay, kick by kick. Na, Anya a cake by cake. Ha? No ada touch by touch. O di adamot kick by kick ka. kasanungay asalaan dayta. Agad sala akong tar maraya. Tuyang! Ah, Tuyang! Nagsala ta mamay. Ay, sige, Maray. Agsala kayo, Mike. Ay, kwa. sige, agsala kayo. Sige, agsasala tayong around. When By partner. Awan partner kaw. Isungag buyak laangan. I-video kayo laangan, taipos kaw. sige, marikwanan. Close friend. Kita am da kapitan nga gasawa, oh. Agraman da nana toyang agsalsala iti kapit-kapit. Seryoso da. Ungraw, kas dalagin inaram. Katnimot na nakwanang. Day talag video ti amuna. Una, isupay nga ipost na. Kwarta day ta kunamsa. Una. Uray to pa'y sika, ah. Mala, umay ka. Tagsala tamay. Taipos ko mamay. Ay. Sakbay nga agsisina tayaw. Tanalpaskat nga rodon ti selebrasyon. Hindi pa nagsubli ni pare ba daw. Kaya't ko nga ibaga, asapay la ko ma. Tanasaya at tiintay pa nagkakadwa. Wen paray, kat agyamanak, iti pa ng gastos mo, iti pa nagsublayk. Awan anyaman na. Basta agtuloy ko matikas to'y alindangan tayaw. Di naragsak alindangan. Wen paray, agsingsing petak akong paray. Ken adda aglata amang suportaking ka, paray. Thank you pare. Isapay la ko ma. Tasaan kan akong trabida iti life ko. Tapno naragsak talataga akong pare. Ala, sapay la ko mga rod, tagtultuloy, ti kinaragsak ti panaglalangan nyo, kapitan. Naragsak a panagsublim, tatabadong. Ipatpatag na ka ni kapitan, taimpartyan na kapay, iti panagsublim. Sensyo pinggan, loneliness surrounds me. Hari ba daw? Pare? Parinteng, Si kakadinday ta, pare? si kakadimod na itan, paray. Awan! Sak na kong pare ang Kapitan Inteng. Long time no say. Arakupin ka man, paray. Bimakit ti pamangim. Uray si ka, paray. Pagturong ang itan nga, pare. Akit ije balay mi, ayan na itayon, tay dalan nga agturong ije balay mi, paray. Na. Kaya't mo asawin, nalipatan mo ti dalan nyo. Uwin nga raw, paray. Nalipat ako na talaga. Agpakannawanak ka day. Wino agpakan ni Gina. Kwa pare, agpadaya ka. Kat makitam ton ijay balayaw. Alang nga raw, paray. Innakaon. Sige pare. Since you Na. pinggan. Talaga ka di alipan jay. Kapay ngay analipatan na mo tindalan nga agturong iti balayda. Sino nga taday tagtuktuk daw? Sapay nakarubuat akong arumwal. Umayang!
Sino ka Tuyang! Ha? Tuyang! Ilukat mo tiri daw! Ni Badong? Tuyang! Tan? Kasla sa balay. Ay, ilukat ko tiri daw. Tuyang! Hoy, Tuyang! Ano natin mabasbasamakin ka? Siyak da ito'y! Di ba mau? Ay, na. Lukat mo tiri daw! Nagsubli akong Tuyang, my love! Tuyang mahilab ko na. Nukasta. Ni Badong talaga? Nagsublin ni Badong kaw? Badong? Wayne! Siyak! Pastir ka na kong tanay nabanbanugak. Mawawak may! Ala, Badong kaw! Sumrag ka! Ay, sumrag ka, Badong kaw! Ay! Nabangaran Tuyang! Sigay, mangan ka ko nam amabisin ka, Badong kaw. Uwin Tuyang! Ay na, kakaasya ka talaga. Ay, mabisinak unay Tuyang. Mala, mangan kalata ba daw? Sige laang, si daam day ta si daag tukuma. Saan abalay, taagluto ak tao inton madamdama. No kasta. Adan ni Badong? Wandong mo. Kasla nagbaliw tilangan na. Ngamain, bimiskan. Nabiskad mata talaga ni Pari Badong? Sa bagay, ang apay akas jay. Ima may. Awan pa nakita nga igim na. Ore pasalubong na lako makin ni Marito yan. Aguray ka, Inteng. Saan ka di lockdown itinapanan na alugar? Winmit. Ken awan trabaho na. Iso nga awan nagatang na pasalubong. Nalabit akas na. Sa bagay, ti importante, nakaawi din. Saanan ang marigatan ni Marituyang iti panagbiag na. Taaddan ni Pari Badong, akabinadang na. Sige Tuyang, agpaili ta ita. Tayin ta makitsinda. Gumatang ta, itinaimas asiday. Ha? Adda kwartam? Kunak man no awan? Ay adda. Nagpamarangak laeng awan ti kukwarta. Tanarigat mo no ipadlaw ka nga ti kwarta. Wala, alang raw, agrubatan tagpailita. Ado ka diti kwartam? Bataw? Ha? Ay wey. Mabit lang ha. Makitam, Tuyang. Ha? Ay na, ha? Wan nga agpaisaw, nagadaw, pasig nga asaw. So ngayon ta makitsinda. Bataw, mabalin ka din nga agpaparlura. Ha? Muna. Sige. Agpaunatak kumaitibuaw. Agpapidikure ken agmanicura. Wait. Mabalin na ta, Tuyang. Malangraw, agrubotan, taintan, badaw. Ha? Nanatuyang? Sino takadwam? Ni Badong kaw. Apay, di mo mailasay kwaraw. Kasla sa bali, mate. Sige man nga raw, Tata Badong. Agsao ka man no si ka talaga ni Tata Badong. Siyak mo ita talaga na ito'y kwaraw. Ulit man timbagam. Siyak na ito'y kwaraw. Ha? Oy, si ka ngagpaiso ni Tata Badong. Papanan nyo nga Ay, income ijay ilay. Income makitsinda. Aya, sige, aglugan kayaon. Manulang mo ti arkila. 75 pesos aging kay G-Ilay. Awan kwarta may kwaraw. Kasyan na kami kumamit Mabalin ka day 20 pesos laeng ay. Anya? Hala ka din Kasyan na kami. Na talagang awan kwarta may kwaraw. Sige. Tangay ita ka lang nga makita. Patgan ka. 20 pesos saging kay G-Ilay. Ayos. Aglugan tan, Tuyang. Ay, sige. Sige, itulog kayaon. Jak pa'y nakita ni Kabadong
kunada nga adda kanon, Mare. Wen, adda kanon. Kan uray siya. Jak pa'y mat nakita. Ay, nasaya at ano kasta. Tapno adda katulungan ni Marituyang. Tadikat pumanag na ama panagsapol iti pakipanganan na. Wen nga rod Ne, tricycle ni Kwarog day nagsardeng, Mare. Anti ba nang? Agururay ka kaditi tricycle. Aglugan kan. Sa anak nga agpailay, Kwarog. Ay? Kung nagpaili ka, tanakatakder ka mo't dito'y sangot titirsina ni kagawad kwa nang. Akas lagpaili ka, akas kadatataba dong kananatuyang. Ha? Nagpaili da? Unantay, mapanda ka no makichinda iti pasig anat natay, tawan ka no kwartada. Kun inarkiladak iti 20 pesos only, Anya? Anya? Baintay? wan kagawad, tama siya nakmat kadakwada. Iso anagwuna kun Na, mapanda pa ilang ijay ilay, no pasig anateng matigatangan da. Idin to tanagadumat ti magatang dito ayan tayo anatang. Una raw, Ay, ang sa nabalain, at least, natulungak ida. Takunada mo't ngamin nga awan makukwartada. Sa bagay, mapandamot nga taag-date tanabayag asaan daan nagkita. wan nga ta, mapandag pag napagna ijay ilay. Oh, anya ba daw? Napintas ka di mo't lang to'y buog ka. Way, nasimpan. Mayata into yan. Alang arudang mangantang ba daw? Taitay-pay nga inyag dato'y order ta. Wow na wow! Hay! Nagimastikan ta ba daw? Way, into yan. Isu sige. Mangan kalata. Agorder tapay no kayat mo pay. Ato ti kwartak, tuyang. Ay! Sa pinakapila, tataba daw. Aglugan kayaon. Nasaya at may, kwaraw. Tabayadan da kan tumanay, iti 20. Aguray kayaw. Nagadumat dagiti ginatgatang yaw. Kasla pasig akar ni dayta may sasupaut. Nakadkadlaw nay. Kan groceries mati karga dayta may sa adakil asupaut. Wad ko araw. Ngam awan kwarta may. Uwin kwaraw. Awan kwarta may. Iso nga arkila inda ka kuma, iti 20 pesos. Ay, sana ko na mamating awan kwartayaw. Ha? Adu ti kwartayaw. Ipanagnak dayta ginatgatang yaw. Kanay, nakakyutiks ka pa'y nanatuyang. Nagpapukis ka pa'y. Di kaya't asawon dayta, nagpaparlor ka. Wan, ngam awan kwarta may. Iso a please, kwaraw. Arkila unda ka iti 20 pesos aging gaidi kabildatan. Ay saan? Diyak kayat. Manglukluko kayo, mate. No kayat yung ti aglugan iti tricycle kaw, agbayad kayo iti 75 pesos. Angam no diyo kayat. Saan laang? Awan tinasakit bakrang kaw. Maasi ka kadikada kami kwaraw. Kasyanda kami. Taarkilain da ka, iti 20 pesos. Wow! Ay na, maka-Facebook ak itan. Taadan load ka. Bayam day ta Facebook, tuyang. Maturog taki din. Madamdaman to. Ag Facebook ak pay. Uwin gayam. Hoy, tuyang Di ka agparparam magkadagiti kukumarem, Ha? Napay ngay. Kat inakto ko maipasikat to'y pukis ka. Kan manicure ka. Agraman pedicure ka. Kan ipakita tay pulsiras ka. Aginatan ko iti 250 pesos. Tauray na lakala. Ngam nagpentas. Ay, saan? Di mo aramiden day ta, tuyang. Basta agpamarang talata, ngawan makukwartata. Na, apay ngay may. Uwin tapno maasay dagiti ka barangayan ta kadata. Kitulungan data. Ha? Inka pa ikidag palama Iti kasta. Mamati da, ngawan igatang ta iti kaninta. Siya, agpalama. Kitwin may mayata intay data ti matulungan.
ngam data ti tumulong. Na, apay ngay mo. No data ti tumulong. Siyempre, maawanan ta. Ngam no data ti matulungan. Di manayunan ti abastuta. Aywan anya. Ay sige nga rod ba daw. Ituloy tati agpamarang amarigrigat. Daytay mabisbisinan taunay. Wen, iso nga inton bigat. Inkanto agpalama kadagiti ka barangayan. Siyaklaan? Wen tasyak may agpamarangak ang nakapsut unay. Kit agyanak laeng dito'y balay. Agulul-dagak laeng. Ta siyempre, agkakapsota kampay iday. Tawan makmakanta. Aya, sige. Inak to nga rod agpalama inton bigat. Wen marikwanang. At ni badong ka. Ngamawan apulos kwarta na asimang pet. Katawan makmakan mi apulaos. Ha? Iso nga agkid daw ako maitibasit laeng atulong mau. Uray basit la abagas ti maited mo no isaw. Ay. Kasta. Sige. Ikan kay tiinam ata sa abagas. Nakaasi kayo, Mat. Ay na, marikwanang. Naimbag ka talaga ako, Maray. Ay, agyaman ako na, Maray. Ay, thank you. Ay, ina. Oh, adtoy tibagas kan sardinas, Maray. Insupot kon. Day talamang bit-bit ti aramida mo. Ay, nagyaman ako na, Maray. Kat ni pari badungay. Ayan na. At daijay balay, Maray. Agul-uldag. Gapotag kakapsut launay. Nga minsan kami anang nangan, Maray. Ala, yawid mo day tainted ko, taing kaagluto. Tapno makapangan kayo. Alan, Violet, ikan na kun itibagas mo. Tawan nga minisang mikin ni badong ka. Aya. Sige Ikan kayo itibagas, nana. Sana balay. Taado mo tay ginatang ko itay aldaw abagas. Naluknan mo pay. Close friend. Anya ti itad mo kininana tuyang. Bagas, close friend. Tawan ka no kaninda. Ay, gusto nga rin tayo nang ko itay sumungadak. Agdawat ni nanatuyang itibagas. Wan kwa raw, tatalaga nga awan ka nun, May. Ulbog! Di ka mamatpati kan kwa na, close friend. Sa anak nga ulbod, kwa raw. Anya nga rin tikat asawan tayo ginatgatang yung jay ilay. Nagadudagi jay. Nagpaparlor ka pa'y. Ay awan kwarta, may kwa raw. Talagang awan. Inlibre naklaang tay baklagay yung ko itipukis kan manicure, kan pedicure pay. Ay, jakbat chain. Close friend. Saan mo ngay ikan? Agul-ulbud lang ni nanatuyang. Aya. O sige Saan ko nga ron nga ikan? Ay, Alam nanatuyang. Pumanaw kan dito yung laundry shop ni Violet. kasta kagayam kwa raw. Awan asim itikas kada kami kinibadong amabisbisinan. Imposible mo't abanang. Kat no nagbakid ti bagi ni pare badong idinasabat ko. Sakit kundi kanta pa amagmag na. Nakasalsalunan. Agkakapsot ka no nga, Rod. Kat adala ija balayda. Ta agkakapsot. Ngamin, awan kananda. Iso nga inikak ni Marituyang itibagas kandilata. Inakto man sa rongkaran ni pare badong. Wen ingka, takaasimag. Kan mangipan ka pa'y itinaluto asidaan. Ado tay linutok asidata kahit. Ewan man. Alaman tayo nakto man sa rongkaran ni pare badong. Ngay, pangipanam dita nakamanlo kong ngay gamaw. Diyan da pare badong at agkakapsot ka no. Aya. Ayang kay, di yu patpatsain. Agar artista dalaan. Kat nung nagaduti kwartada, adu ti ginatgatang day di na minsan. Tasyak ti inarkilada na pa ni Jay Ilay. Kasta ka di. Angem ala. Tapno mapanagnagan yu ti pudnaw. Sige ing kayo Jay Balayda.
Ay, kastoy lagan. Dua taman amapan mangsarong karka ni pare badaw. Ay, sige mananggal. Mapantaman nga raw. Ha? Ay sus, da kayo maghayam kapitan kan kwaraw. Ewan, pare. Umay kayo ikan iti sidaan niya. Di da kam lapas trikinain. Ha? Ay, sige kapitan, sumrek kaya. Ako raw. Ingkay panday to sidaan, ije kusina da. Iyalis mo ton, wait. Mananggal. Mutawi. Ay, kwa, uray saan da kami kuman nga imay inikan iti sidaan, kapitan. Ha? Parinteng! Adda ka magyayam. Na! Kunak man no, kakapsot ka. Ah. Kunadakat nga kakapsot ka. Uwan pare, Na. talaga nga kakapsutak. Anggal. Nagaduti si Dang day kusina da. Ha? Napuno pa iti ref da. Pasig akarnay. Da. Kan ada dua kaban abagas da. Nakita. Ita. Ano ti kayat asawan, ti panagpalpalamam. Tuyan? Luklukwan nyo dagiti kakaaruba tayo. Pagparparangan nyo, nga awan makmakan nyo. Ang dami-dami pala. Ay, Uwan pare, awan kwarta may. Talaga nga awan. Ay, di ko na yukit di. Ay, nagpamarang kayo laang amabisbisinan. Tapos ang mga asikada kayaw. Kat madawatan nyo ida iti taraon. Ay. Linuluko na tangar aramidin nyo. kwa, kapitan. Si kaapa rin ba dong? Kasubsublim pala dito'y kabildatan. Hanggang kastante naramit mo. Kababain kayo nga gasawa. Di tayo mangtad apulos iti urayan niya atulong kadakwada angkay. Wala. Maglukluko na. Ay, kwa. Kwa pare. Kasano Ay, di ka nagrasaon. Ha? Tagdadata arong ti aramidan yaw. Manong gundaway da angkay. Kwa, kapitan. Inaramid mitikas jay. Tapno saan kami amaawanan. Tapno agtultuloy nga ado ti makmakan may. Dakis ayatikas jay. Kat saan may pare? Ay, dakas at talaga. Kasanaw. No saan da kay anadoktalan. Di pa kit agtultuloy nga agdaw-dawat kayo iti makan. Manang gundaway da talaga angkay. Ay, saan nun nga ulitin ti kastoy, Tada kayo matlang ti maibabain. Kanya, maawatan nyo, pare ba no? Marito yan. Uwan, Kapitan, sana na maulit paray. Sanay, talaga sanay, paray. day takat nga minta tabadong kanna na to yan. Ado lang aruden ti makmakan nyo. Ngam ingkay pa'y laagdaw-dawat kadagiti kaaruba nyo. Pananggundaway daytan. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, aray. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.